هاليلويا. جارك هدن خوش كبراي من دما خوش بي از دخوازم گو ویشا و هانیدا دوی ساعت هانیدا خدا ما توا پیروز بکی به پیروزباهی خدا ما توا بپیچی گله کی هجایا خدا در فتان ددیمه امکانیات ددیمه کو ام چوبکن کو ام گوتناوی ببیسن ام دخوازی اویش خورا فهم بکن خدای ما هجایا پیروز خدا عیسی مسیح ورم بهبرا دعا کی بکن اف دعای ما ام دخوازن بنافگینیا و ایناش خدا را دیار بکن یا خدا ام جتا ممنونن ام جتا ممنونن یا خدا نجبرگو تا جار بجار تدهلی ام دنگی تبه بیسن دخوازیاتا ام شخورا فهم بکن هی خدای ما تعب خدا مرینن یا خدا نم ناوی تا پیروز دکن گلک سپاس هی خدای من تا ویدمه تا به پیروز باهی به مرا در باس دکی دستی تل سر ما توا به هی خدای من سر هر مروه که گوده بیسی آنها به ناوی عیسی مسیح یا خدا دخوازی ما اوا کو ام گوتنا تا فهم بکن ام دخوازی تا فهم بکن یا خدا داکو ام جیانا خوا لسر دخوازی تا لسر گوتنا تا ام آوا بکن هی خدای ما برا دست تل سر هر مروه که به سر فکر ما سر دل ما یا خدا داکو ام بزلالی دخوازی تا ام فهم بکن نامه تا یا کو ایرو تخوازی بگهینه ما بزلالی بگه ما هی خدای ما به ناوی عیسی مسیح امین هاليلويا. جارك دن خدان دخوازي تا پیروز بکی هگر تا دخوازي جارك دن خدان دخوازي با آوایا کی گل کی هجا تا بلند بکی تا گش بکی هگر تا دخوازي خدان جار بجار سوزان دیتا او سوزي خودی ام دکارن دجیانا خدا ببینن ام اختبار بکن ام وان سوزی خودی دجیانا خدا بکار بینن دما کو ام بخوازن و ام ریبدن گوتنا خدان دجیانا مده کار بکی یک جو سوزین خدان او آلیکارش داره آلیکاری تیا ده تنگاسیان ده هلبت خدان عیسی مسیح او رزگاری تیا او خلاصکاری تیا جه گناهی جه مرنی جه دوجهی جه جهنمی لی دوی دنیای ده خدان سوزه که ده تدبیجید به از آلیکاری تما هگر تو بخوازی هگر تو بخوازی اما پر آیتا ای رو بخوینن از دخوازم که تکاری به مرا بردوام بکی و جار بجار وان آیتی هانه از حز دکم هگر تتخوازی تب عربی لی وگری تتخوازی بکردی دخوازی اوا تگوتنا خودی سوزا خودی جخورا فهم بکی زبورا 37 و آیتا 39 گوتن وید بیجین ویسکار زبور دبی لبلی خلاصیا راستان الصدیقین خلاصیا راستان جو خدان وتی خلاصیا راستان جو خدان وتی دروجا تنگ دا جوان را دبا کله دبا حسن دبا برج جارا کدن لبلی خلاصیا راستان جو خدان وتی دروجا تنگ دا جوان را دبا کله بطایبتی دویده میده دوان روژا دا ده سالا چونی و اف سالا هانه جی مروف ده در دورا دنیای دا گلک تنگاسی کشاندن هم جی کورونا هم جی شر جی آستانگیان گلک آستانگی ده دنیای دا تین چه کرن بر ویه که مروفین ده دنیای دا مروفین ده دنیای دا گلک تنگاسیان دکشینن یه بهتر تنگاسیان دکشینن او مروفه کو کسک تنیا خرادستی وابکی تا کس تنیا او پشتا خوب واوا گری بده کسک لدر دور هاوی تنیا کوجیر آلی کار بن ویل وی او مروفه کو کسک لدر دور هاوی تنیا آلی کاری وی بکن لی شکرش خدای مرا کو خدا بسایا خواه هش گو اموی ناس بکن اموی قبول بکن ام باوری بوی بینن و ام ببن زاروکین وی خدا افره داری داما کو ام ببن زاروکین وی تما ام بون زاروکین وی خدا وی سوزیده دیمه دبیجه دبیده تنگاسیان ده از جتر آلیکارم ده تنگاسیان ده از جتر آلیکارم آیتا کم خواند زبور ده دبی خلاصی راستان جو خدان وتی او مروفه کو تباوری به عیسی مسیح آنیا دخوازی گوتناوی دخوازی اوی دجیانا خدا بجی بینه خدان وی سوزیده دیتا خلاصیاتا
ji xudan vetê. Dema ku dibînê li derdora te kes tune dest bidê te, destê alîkariyê bidê te. Li derdora te kes tune ku te ji ketina te rakê ev soza Xwedê yeştera. Xelasiya te ji xudan vetê. Halîluya. Xelasiya te ji xudan vetê. Di roja teng de ew xudan İsa Mesîh ji te re dibekele. Ew bavê me ye. Ew şivanê me ye. Halîluya. Zebûra sî û nihan ayeta 24 jî dibêje ger bikeve jî mirovê rast ti ew mirovê ku tu dixwazî ti daxwaziya Xwedayê me İsa Mesîh di jiyana xwe de bicîbînê vê sozê jî didê te. Ger bikeve jî ger tu bikeve jî tu têk naçê. Ger bikeve jî têk naçê mirov. Ji ber ku yê destê wî girtiya Xwedana. Halîluya. Te ew mirovê ku daxwaziya Xwedê di jiyana xwe de bicîtînî soz ji te re ev e. Ger tu bikeve jî tu têk naçî. Destê Xwedan, destê te Xwedan digire. Yê ku destê te girtiya Xwedana, ne mirovekî din e. Xwedan kî ye? Ew ê ku dikarî her tiştê pîroz bike. Navê wî ev e. Yê ku dikarî her tiştî bike. Tiştekî nemumkin li ba Xwedê tune ye. Ji tiştên qenc, tiştên rind nemumkin li ba Xwedê tune ye. Xweda nikarî ji te hez neke. Xweda nikarî derawal te bike. Xweda nikarî ji defteberdê heger tu ban wî dike. Xweda nikarî te bêhêlê. Van tiştê hanî Xweda nikarî bike. Lê her tiştê qenc û pîroz Xweda dikarî bike. Ji ber vê yekê te ew mirovê daxwaziya Xwedê dixwazî di jiyana xwe de cîbînî tu bawermend te baweriya xwe bûyî aniye. Soza Xwedan ji te re dibêje dibe ger tu bikeve jî têk naçî. Ji ber ku yê destê te girtiya Xwedana. Halîluya. Xwedana. Gelek hene dibêjin dibe em jî rojî digirin, em jî dua dikin, em jî tiştê Xweda razî dike em dikin. Di fikrê wan de. Dibên qey tiştê Xweda razî dike ew dikin. Dua dikin, rojiyê digirin, diçin dêrê, gotinê dixwînin. Pirs dikin. Çima tengasî pir di jiyana me de hene? Ne tenê tengasî hene. Tengasî dünyan di jiyana her mirovekî de heye. Lê pirs dikin. Ma gelo çima tengasî di jiyana me de hene û Xwedan destê me nagire. Meş tengasiyan dernahînê ji me re di tengasiyan de nabe alîkar. Pirs dûr de. Çima Xweda destê me nagire? Di pirtûka Nahûm de. Pirtûka Nahûm. Ji me re van gotinan dibêje. Beşa yekê û ayeta heftan guh bide va gotina Xwedan qence. Di roja tengasiyê de birce û bi zilamên ku têkiliya xwe avêtine ser Xweda, zilamê ku têkiliya xwe avêtiye ser wî, bi wî dizanê. Xwedan bi wî dizanê. Yani gotina Xwedê ji me re dibêje dibe ew mirovên pirs dikin. Gelo çima Xwedan ji me re nabe alîkar di roja teng de. Em rojî digirin, em ilmêj dikin, em diçin dêrê, em gotinê dixwînin, me jî bawerî bi İsa Mesîh aniye. Gotin wisa dibêje. Xwedan wan mirovê ku jiyana xwe bi vî rengî derbas dikin. Çawa? Mirovê ku têkiliya xwe avêtine ser Xwedê. Ew mirovê ku Xwedan ji we re bûye birc. Ew mirovê ku jiyana xwe bi tevahî radestî Xweda kirine. Fikrê xwe, dilê xwe, her tiştê xwe. Xwedan ji bo wana her tişte, ne dest pêke, Xwedan ji bo wana her tişte. Yani her tiştê di jiyana xwe de çawa dikin, bi Xweda dikin. Ji bo Xwedanin û bi Xweda jiyana xwe dikin. û bi navgîniya rihê pîroz her tiştê xwe dikin. Dibêje dibe Xwedan bi wan dizanê, wan naz dike. Ya'rif el-mutewekkilîne aleyhî. Halîluya. Heger tu wê pirsê ji xwe dikî, gelo ya Xwedan te çima ji me re nabe alîkar di roja teng de, Xwedan dixwaze ji te re bêje jiyana xwe radestî me bike. Têkiliya xwe babêje ser min di her tiştî de. Bere ez di jiyana te de bim, di hemû aliyê jiyana te de bim. Xwedan wê ji te dixwaze. Dema ku tengasî tên ser jiyana me, dema tengasî dikevin jiyana mirov de, çi mirov bê? Bawermend bê lê ne bawermend bê.
مرۆڤ چ پێرچێت بێ مرۆڤ دووەستێ مرۆڤ خەمگین دەبێ مرۆڤ دەکەوێ ئاوایەکی گەلێکی زەحمەت و زۆردا هەر مرۆڤ لێ مرۆڤێ باوەڕمەند تشتێکی din dike مرۆڤێ نەباوەڕمەند دەما دکەون تەنگیەدا دەما دکەون ڕۆژا تەنگدا سەرێ خۆ دەهێڵدن ژۆر و بان خودێ دکەن و پڕ جوانە کوفریە بە خودێ دەدکەن پڕ جوانە دفکردن شەڕێ بسەر ژیانەوا دەهاتیە ji ba xwedê hatiye lê mirovê bawermend mirovê ku jiyana xwe ra destê xwedê kiriye tiştekî cuda dike ew tiştê ku mirovê bawermend dike çi ye di zebûra çil û duwan de van gotina em ê bixwînin zebûra çil û duwan ayeta yazda nivîskarê zebûrê van gotina dibêje tu çima bi xeme ya canê min çima tu di hindirê min de dinalê hêviya xwe bi xwedê vegirê bide bala xwe bidê çi dibêjî çima tu xemgîn e ya canê min hêviya xwe bi xwedê vegirê bide çima dibêjê dibê bi çi awayî bê jiyana me bi çi awayî derbas bibe van gotina dibêjî ji ber ku ez ê dîsa pesnahiyan pêşkêşî wî bikim pêşkêşî xwedayê xwe bikim yani jiyana min di tengasiyê de bê ez ê pesnahiyan pêşkêşî xwedayê xwe bikim di xweşiyê de bê ez ê pesnahiyan pêşkêşî xwedayê xwe bikim şer di dinyayê de hebe dîsa ez ê pesnahiyan pêşkêşî xwedayê xwe bikim nivîskarê zebûrê dibêje dibê ji nefsa xwe re dibêje çima tu xemgînî ya canê min çima tu di hindirê min de xemgînî dibêje dibê hêviya xwe bi xweda ve girê bide ji ber ku bi çi awayî jiyana min derbas bibe ez ê pesnahiyan pêşkêşî xwedayê xwe bikim ew xudan xilasiya rûyê min û xwedayê min e ew xilasiya min e xwedayê min e şivanê min e heger te ew mirovê xemgînî dilê te bi xema tu kesera dikişînî tengasî di jiyana te de pir hene van gotina tu jî bêje çima tu bi xemî ya canê min çima di hindirê min de tu dinalî hêviya xwe bi xweda vegirê bide ji nefsa xwe re bêje ji canê xwe re bêje hêviya xwe bi xwedayê xwe vegirê bide ji ber ku ez ê dîsa pesnahiyan pêşkêşî wî bikim bi çi awayî jiyana te derbas bibe pesnahiyan pêşkêşî xwedayê xwe bike dîsa zebûra 138 em ê dîsa van gotina bixwînin nivîskarê zebûrê tiştna gelekî hêja dîsa li vê derê dibêje zebûra 138 û ayeta 7 ger ez bikevim tengasiyê tu min divejînî ger ez bikevim tengasiyê tu min divejînî xudan re dibêjî û li hemberê hêrsa neyarên min tu dest hil didî û destê tey rastê min xilas dike ji xudan re van gotina dibêjî ger ez bikevim tengasiyê ger ez ew mirovê bawermend ger ez bikevim tengasiyê tu ya xudan min divejînê heger ez mirim tu ji nû re min vedgerînê jiyanê tu min divejînê û li hember hêrsa neyarên min tu dest hil didî û destê te yê rastê min xilas dikî halêluya sozê xweda ji te re ew di roja teng de alîkar eş te re di roja teng de xilaskarê te ye di roja teng de te ji nû re vedgerînê jiyanê te divejînê xudan îsa mesîh zebûra 18 me got em ê gelek ayeta îro bixwînin ji xwe jî gotina xwedê ye û jê xweştirtine ye zebûra 18 û ayeta duwa dibêje xudan zinarê min e stargeh û xelaskarê min e ma gelo jiyana te jiyana xwe te radestî xudan îsa mesîh kiriye gelo xudan ew zinara te ye zinara ku tu jiyana xwe li ser ava dikî gelo ew xilasiyê te ye xilaskarê te ye ji her tengasiyekî dema tu dikevî roja teng de tu hewara xwe digihînê wî tu ban wî dikê lê tu ban kê dikê tu ban xuda dikê lê tu lomê lê dikê tu alîkariyê jê dixwazê an jî tu lomal wî dikê tu çi dikî bi xudan re xudan sozê didê te dibêje dibê ez di roja tengasiyan de ez alîkarê te me
خدان به حزکرین دخوازش تر آلی کار بی خدان بوی حزکرین دخوازه دستهلاتی بده تا گوتیجی تا سدما پیروزباهی بیش بو گلک مروفان افسوس خدایش تر بگهینه گلک مروفان نتنه بهله گو خدان جتر آلی کار بی و سوزا هانه و خوشی هانه بگهینه هر مروفکی کو دخوازی جتنگاسیان خلاص ببی درکوی آلی کاری اوی بکه وی تشجیع بکه بیجی دبی خدان عیسی مسیح آلی کاری منه و برا ببی آلی کاری تجی سوزا خدان عیسی مسیح د پیمانا نودا جمره وان گوتنا جمره بیجی انجیل یوحنا و بشا 16 و آیاتا 33 خدان وان گوتنا بیجی ما بونا کو خوشی ود من دهبی بونا کو خوشی ود من دهبی من افتش جوارا گوت کی جان دبیجی وان گوتنا بیجی ددنیدا تنگاسیا و هيا ددنيدا تنگاسیا و هيا يعني تنگاسی روجا تنگ هلبت يوري تباورمند بي اللي تنباورمند بي روجا تنگ يهبي دروجا مدى دجيانا مدى اف روجا هاني يهبي خدان وان گوتنا بيجي ددنيدا تنگاسیا و هيا ليه بلي دلاوير بن جسور بن ويرقبن من دنيا مغلوب كريا عيسى مسيح دبيجي دلاوير بن جسور بن ويركبن من دنيا مخلوب كريا چد بيجي خدان دبيجي دبي مادام تو مروفكي باورمندي مادام تا من قبول كريا دي جيانا خدا مادام كو تا باوريا خوا بمن انيا عيسى مسيح دبيجي دما تا باوري بمن انيا شخوجي برحي بيروز از ددلي تدما مادام از برحي بيروز ددلي تدما چاوا من دنیا مغلوب کر چاوا من روجا تنگ مغلوب کر خدان دبیجی دما کو تتیکوی روجا تنگ دا از دلی تدما از تا مغلوب بکم از بهلم گو تجی وی تنگاسیه در باز بکی جبر فیه که او دبیجی از آلیکاری تما از آلیکاری تما برا افسوزا خدا دفکر تدبی دلی تدبی بوی وان سوزا بگرا و برنده دروجا تنگ دا براد بیرا تدبی خدان آلی کاری تیا چما ام وی گوتنی دبیجین چما خدا دخوازی وی نامه بده ما خدا دخوازی کو ام نوک مروفی د دنیای دا ام بفکرن نوک مروفی د دنیای دا ام کار بکن خدا نخوازی ایشکا مروفین دنیایی چاوا ایشکا دکشینن خدا نخوازی ام جوان ایشکا بکشینن چاوا او مروفی دنیایی اینا باورمند چه قاسی دروجا تنگ دا جیانک ویران در باز دکن فکرکی تولی هف دسری وادا دچیو تی نزانن وی چاوا بکن نزانن خلاصی ویش کو داره بی نزانن چاره سری ویش کو داره بی خدا نخوازی ام وکوابن خدا دخوازی چاوا وی سوز دا از آشتی ددمو آشتی خوا از ددمو عیسی مسیح دبیجی دبی نوک دنیا دده از ددمو خدان تشتی گود دیارین خدان جبو ما نوک دیارین دنیاینا نوک پیروزباهین اساسا دنیای ده پیروزباهی تنه خدان دبیجی دبی داکو آشتیا و هبی داکو آشتیا و هبی او آشتیا کو دهندری مدبی دل مد فکر مدبی دروجا تنگ دا نوک مروفین دنیایی ام بفکرن ام قریبا بپیروزباهی و روجه درباز بکن و ام قریبا مروفین دنجی خوشکو براین ما ایکو نون دباوریه دا ام وانجی جسور بکن و ام سوزا خدا جوارا دیار بکن ام بهلن کو اوجی و سوزه بگرن دی جانا خدان آلیکاری میا دی تنگاسیان دا خدان عیسی مسیح او آلیکاری میا از دخوازم جتر بیجم خوشکامن برای من از تر بیجم هگر حیانها خدان عیسی مسیح نکت بدلیت دا هین دم مقبوله هین صالح خدان مقبول ام هین تیدنا خدان دخوازی اشترا بیجی وربامن یا همو کسی وسطیای و بارگران ورن جمن ازی و حسیه بدموا خدان او و حسیه میا ور جموی ورباوی دل خوجی رفکا ویش خورا خلاصکار بستینا بیجی یا خدان از گناهکارم از باوردکم تقلنی گناه دبر من دا از ایرو دلی خوش طرف دکم از باوردکم تقلنی گناه من دا و تجیانک عجر دامن تجیانک نو دامن از تقبول دکم
وەک خوداکی di jiyana xwe de alîkariya min bike da ku ez ji bo te jiyan bikim hey xudayê min van gotina bêje heger hîn te wî qebûl nekiriye û xudan yê alîkarê te bê di roja teng de yê te pîroz bikê û di riya te de yê her mirovekî pîroz jî bikê bi navê Îsa Mesîh bera xweşiya xudan bera aştiya xudan bera desthilatiya xudan jiyana te tije bikê bi navê Îsa Mesîh. Amîn.